Ona me 35 sal zaten bir işi dikim. Terziti işi berel malê dikir. Ve bu 20 sal dikan zaten mikirê kir. Zarok 6 hebin. Zarok zanîgehê dixwînin ana. Ez 15 sal zêde ji wan re xebitîm. Sade üniversiteyê wan, dersxaneyê wan. Sade ji bo wan xebat kir. Xebatek mezin ji bo wan bida. Zarok anaka du sê heba üniversite qedandinin. Heta miş bûn ji xwe ji ana xwe re bêjim ez jî vê gahîn dewam dikim. Xebata min hîne jî dewam dike. İşê me wek berê zaten tune ye. İşê me seklandî anka. Hay bu şerê Sûriyê vir da zaten iş sekinî. Temelî işê Diyarbekirê yani gişî ne ê esnafa gişî. Ez anaka vê ga ez pîrek mîrek cilê wan ew didirim. İşê cilê yüreser berê dewet hebûn. Dahatin kirê dikirin baş bû yani. Anaka me de wî işê me sekinî yani. Heyata me weka berê ne. Xebata jinê baş e. Xebata jinê ji malê re destek e. Zaten jin wextî eger şoxul îse û zanibe her tiştê çêbib. Xebata jinê tiştekî mezin, kedekî mezin e. Me vê kedê dayî înşallah ew ê wer nere. Ez ji Amedê min. Bavê min kalê man ji Mûşê hatine, Serhedê hatine. Ayê bêjim 5-6 sal zêde hatine. Em vê ga li Amedênin. Zarokê min zaten tevê min hîna nezewicînin. Ez hîna jî dişoxulim me li wan mêze dikim. Hem îşê malê hem îşê dikanê. Wale 6-7 elemanê min berê hebûn. Eleman gişê yetiştirmiş kirin, ana gişa ji xwe dikan vekirin. Elemanê xwe wek zarokê xwe li wan mêze dikir. Hiç ferqa wan zarokê min tune bû. Yani bir keda malê min li wan mêze dikirin. Ana wan jî ji xwe dikan vekirinin. Ê mana çend du hebena hene. Ew jî wek zarokê min e li ba min dişoxulin. Dayîka min ez li vira zaten zewaca min mala apê min e. Ême wê çaxê xwe bi xwe kesê nedigo ez filan kes digirim. Kî mervatî ba pêş de ba digo viya bidin viya me de danevdû. Me jiyana me bi vî havî bû. Em nepoşman bûn. Malbata me bûn gerçekten ailekî yani aila me jî ne ailekî ew bû. Aila me li me seheb derdiketin. Hem mala Xezûriyê min hem mala bavê min înkî zilamê min nexweş ket. Ew nexweşî belkî 5-6 sal nexweşîkî yani hafza xwenda kir. Ew jî alekî ket gözaltiyê wan derket. İnkî durûmayî ne baş bû hafza xwenda kir. Za jî îşkencê bû çi bû em nizanin. 5 sal 6 sal xeber neda. Fehm nedikir baş tişta. Zaroka wî dibir derva dihanîtin yani durûmayî ket qederekî ne pir baş. Ez van zaroka xwedî nekim, zarokê jî ew artıq ji rê herin. Zarok 6 heb zarok bûn. û bavê wan nexweş bû fehm nedikir. Ta min dikan vekir. Ez xebitîm. Da min wan û li wî jî pir mêze kirin. Bir Anqerê hanî doktorekî pir baş bû. Sersekinî got wellahî viya gênc e. Got vî merivî ya ketiye gözaltiyê werbîye got ya jî qeza kiriye. Hewlî me fikir nekir kî ket gözaltiyê werbû. Da me fehm kir. Ev meriva zaten hat kirtinê ji pêr re derket jê pêr re werbû. Doktor sersekinî got vî merivî gênc e wezgehê wî rakim. Ê Anqerê pir sersekinî doktorekî pîrek bû îlaç danê. Got mejiyê wî de xwîn eşk bûye. Got anaka em ê îlaç bidinê ji bo yekî mejiyê viya xwîna wî înce bibe bişoxile. Înan bikî wan sersekinî hafza wî înkî hat ciyê xwe anaka jî yani bi wî îlacê ya. Du ro îlaç naxwe zaten nizanin xeber bide. İlacê xwe dewam dike. Heyata wî ana bi îlacayê zaten îca du car bypass jî bû. Yani berxwe nedît ya. Tev nexweş ket. Ji wê durûmê şûn da hiç berxwe nedît. Tev nexweş ket. Ana maşallah zarok baş lê mêze dikin. Salıqçînê me 5 heb her 5 salıqçî ne. Zarok yani yek wî du bitînin lê mêze dikin. El malê terzîtî dikirim. Hevalekî min li vê derê hebû ya hat got
چه ماد مال ده ترزیتید که مگو ولی این از مجبورم مگو کازارو که آور کینان باوی وان نخوشه گونا ورم به هفره ارتاقی و بکن بندام مکد به زوری مشون درخست بدرخست از هات ما به هفره کر ولی این گو تو خباته که پر خوش که گو امی به هفره ارتاقی بکن مگو ولی از پک جمالی یعنی پشتام نراسه وانا مکتب دخینن از ورم هرم گونا گو نیزه می آلی کاری به هفره درخینن گو تی هرن ولا أنا خربي ما بهفركر وما شاء الله أوجي مبر ممنون بو هنا أجي سورك لي تيفي داري دعات كده الساعات أجي بسركتم وبالفي داري دام دكان فكر ما بأورتاغي فكر منكي دين منكر أزنكي كتم بني دين ولا بخبتي مي ديني واجي دام ودام مجوي بيفا أمجاب آيل مشو بالفي داري فكر متشان حب ألمان هانين داخل بهفرة خبتين ولا بين شش دكان ألماني منا فكرن وجو أنا آخر ببيجم خباطة ما يعني خوش دوام كر حتى الشري السوري تينام بكي ما يعني كماسيكي قندي الشري السوري ومسيبين وجيز ريوان ده إيش كشت دا أرتق تشتك نما يعني حياته إيش نما لهر داري نالبامتني وكيف مش داجي إشرنا يا قصة تمنى كي أرتق دلي إنسان نرحت كيف مش ناي يمكن وقتي شغلات نرحت وتنرحت نمن كنا خبات أرتق وقت بري نشيرين بما هفال بازن تين دبي كاني أو كاري تي بري تأوقع خبات كر شاف كي مسد وسيفيستان شكر دا كاني سوري بلكي ده كاني سوري بيش هات فرا مجلد داوان تقول كاني خبط مش شبكي شبا نوروزي بو هفالك تلفون كر جو سد وسي فيستان جاتو درخينه ما حتى سري سبي ما بالشف اي وارده حتى سري سبي سي علمان بو ما سد وسي فيستان ما درخسي ما تسيمي وان كريم ما وان ديك شاوي قدام ما تسيمي سري سبي هات تسيم كر جو أهبلا جو كانيا جو تقابلا مني جو والله جو أبي أزيش ابنكم بقدينم جو أهبلا جاي بقده مذاكر حقلية وش نوروز تسيمي دكان كده نيدك وسريس بيهات ولا جامير بري مسار هفدا كان يقول على بان كي جان برخبتي مقول ولا فانا برخبتينه كرت هريكي وان بخشيش داوان جو حلال وسن جو مينانات كي شاف قده جو ابي ولا ترزيتي ده فاي 4 سال دكم ويا كاس جي كاسمي ده كاس نكار يعني يتشتري شيء ما يعني كاسمي رجعاتي ما إيش أنا أقول بيجم ترزيتيا مجي زوده هي جويا يعني دروني أس قلب ناسكنم فيستان كي أنا بدون بازه داخل أس كارم درخيم يورا سركي أز ور يعني دسم كتي سري إجا ألماني موان فقيرة إيش نماده في داوي دركت بازن أزلميش سمز لوان دقارم يك شو أداناي دكانت بي ولا هيش حياة الدنيا إذا مخشيال دكان دي متجيكي ندي بروش ونوروز بو شلك دبو ذاتن إنام بكي لدفي داري دبو حتى فرا ريت تنا بإسانا جل بقرطانا پرچه کی جلد کانا مده ندما شف هبو گنج هاتن ندشون دگون یره گه بوتانش برچه که از سکری ملوان میاد کرد از وان گنجانا به جل به المسبده از قعر ببم بالشف راد بوم بپرچه بیله شو کبای تا گه وی شوه مجوان تم بکره سریس بی وان گنجال خوکرا بچیانا گنجه کی تنه هات جلی ویتو نبو و آبلا نارم از کریام جلد کایدش نمایی مرابو ایلکی آیدی شلوار کی آیدی دای کفی کی دانا وای یا مگو انا ویاد بگو دای گو ویاجی بسی منه مگو تمام ولا مگو هو ویاد سیت دما اینا بکی باج مپر یعنی نوروز بری پر خوش در باس نوروز بود 3 ساله ما تشتک ندی zaten cilemek orada gibi ciye خودمینه از zaten لمالی کسی من مال da iş بکتونه اس بی رادمم از تاشتی آوان چیکم شیوا خوازی چی بکم از بری خودم دکانه تیم ورا لورا دبینم حتی هفته وان از جیا دارم دیسا شیف دادم وان فراغ بشو مال پاقش که اینام که حتی ساعت دوری 10-11 الپیامه جویا شون دا artık از را کدم دا چند ساعت دبی سری سبی دیسا از همن شیارم
چونکی مالبات قلبالغه و ای کار بکتونه قديم ايه لوكن كتشيك يكبو زوجي او شو عنتبه ارتق از بتومي ايش تستيم بدا ماي هم خباطة دكاني هم مال قش تبي باري سر بيه منه جانا بوا حلقات كما دبي مزي وبي مرم دكانن دبي ولا دايك تو هرتش جايكي تو ببي سري ما مگو قش ما بار سر بيه في دايك به دبي دايك وراي مجي في باري جران داي سر بليخو إنشالله حتى داوية زيبه بمسري از هیچ پوشمان جیننم kesinlikle ve خباطا من از بو 30 سال دخبتم از نه پوشمانم یعنی چه دایوان شوان را حلال به از چونکی لسر درونی آرتا بوموت پروفسوری درون پر فازه شمر به هفته فلان یعنی نه از وقتی بینم سر هدو اتینم در روکی در واده 10-15 حبا در واده کارم دردخم آنا کا جبوی kiralık bu saat şey tüney zaten. Beri dervan medişan şu hatta Kanada jî mecildi da. Zaten müşteriye mepri Avrupa'yı bu. Daha Nevruz bu zaten yetiştirmiş ivan etkir. Ana ka derva kes tüneyi. O evi deriş kes nakır zaten. Evi deriş ana ka bir kirayı. Bir kirayı davet edin em dedin kiraya tektub. Baka berinin yani. جانا آخر بيجم درون از درد خم يعني دم هيدا بيجم سيحب بيسحب اتيم دروم دقشتكم موديليوان طابين بكاني جبوي كرال غام دده جبو اصل جبوي وان الماني ما يعني وكبري بر اوامل ديكشي نايا كي مدفش ديكشي بردا يمكن مع زمان از جور فايتين اوي اورفای وان او جيش دوبای وان تینن Aslında az sürekli bu 12-13 sal merif ki diyorum. Merif ji merif ki degerli yani Urfa'ya rudene merif ki degerli az proje haskim. Jura emtine kumaş yapın. Ana kulum kumaşım leve deri tasarıma üçe dikin. Evi gede işlem ile dikin. Em çe dikin. Em de ya dedin kriyam. Frotan emnad. Frotan tune işe frotan cemme danamay. بري ما روها بو بينجي في ستاند فروت كسنلك لا بينجي حما دارت انا كا جو سي ماما في سان كي دفروت هنا كتي باي بو سي ما هي ما قد هنا ما في سانك دفروتي işleme ma em ji evetinin ji balıkçılara tinin çeyrek ayrı em tinin işlem ayrı tinin em bana tinin eleman ev destapê ve çedikin zaten Hint kumaşı hene bu zaten kevri ve işlemi bu zaten çekiri Dubai vante ona yani bu tedane evedine kumaş edine emtine em bu tasarmaya bu çedikin işlem emle dakın çare gibi dakın yamitinin meydanı evi per kumaş heye evi ithal dervaten avana bu evi hene per koşuna bu yani desen mesani fabrikaya çedikin كافرلينا وينكي ماكينة زحمتها ما هي وانا دا بر زحمتية وهي تبري جات كافري بدا راكي وتديك شاوي بكي بري بي ايصال اي حقاري موديلاوي بردوتشو وج زاتن اي ديار بكري موديلا ما بر نوك ايوان خوشن اي حقاري اي شرناقي انا جلي وي هرمي جي اي ما daha خوش ديار بكري daha خوشترن ما ايصال بر دس اي حقاري كربو حقاری daha millet daha جي حس کرن çünkü bir kemer jwara hanit bu kemeri bir hanit bu evi حقاری me Diyarbakır beter de çünkü kriyaviş fazla bu Diyarbakır yani me bir sibda wana ke me 5-6 menet da çünkü fiyatı daha modeli çünkü işlem avi gram bu kemeri 1 gram bu Diyarbakır grantır bu. Az cile normal zaten belki 20 sal zedem normal çekir. Ev ya ne gibi ki kiste derket doktor go dikşep fazla nekin. Jiberwi vay bu çen sal mı cile jina devje berda. Biçim ki mi dikşevan perdikir o da artık tam tede alimi bu. Ki janır çekir ay beden avi de derket. براوه بتونه بو قط براوه نگرتی
قشت كانت بيتا مزرو دي مزرو ما يجي مزرو قناقرو çünkü 40 sal bir işe kiri elemana yüresel çetkir mi ep jina mı çetkir min tesimi onet kir çünkü o anş hakkı ne datın derva çünkü yüresel kolayı ama jina ne kolay bang ziyamen şu boy jina jind mal da beruneni kesinlikle jineki ben da eğer mera bisekine milyon ki bidim kesir ez ya karşı mı jin vakti jin zaten jin civak jin zaten xabat ede ne mümkün izlam bige jine İro jin ki karı deh gede xwedî bikin îja dibêjin ki efendim pîrek bira ne şoğle malê derûnê hema na xebata jinê daha önemli em wextî ji destê min were ez bi tüm aila xwe min destek dida wan min ji wan re dikir hema bi xebata mêrên ba min nikarîbû kesinlikle carkî bida cara dudiya bi minnet bû ya meyhedû terk bikire huzursizî dike ndirê malê îja wextî jin bişoğle huzursizî ji tu neyê jin zaten dayîkekî ne mümkün bi xwe nas bikise bixebitin ne mümkün malbata xwe mera dixwaze zarokê xwe hevalê xwe tu hevalkî min ê têkevî tengasî ez karim barê te rakim kesinlikle keda jinê ji wî sadıktır tiştek tu neyê pêşiya jina biravek herkes xwe re xebatê bikin kesinlikle ez qarşîm jina mal derûnê ez way bû 30 sal derva me mi çiqo eleman yetiştirmiş ki av qaydinê keşke ez gêj mamayîna mi daha av qaydinê bayî taba mi çend heb dayîtin di atolya de dişoxilîn îna bike heta serê sibê diçûn dişoxilîn mi ji wan re ana îş yerî vekirine û üzgürün ez zanim ez jî üzgürüm yek hevalekî ana wî jî dikan vekirî li Erxeniyê Rûdinê ana ew zaten ew taqîba we de ew bibîne heval hat vira got ez nikarim milyonkî bibînim mi got were wan cilê îkincî el hema ji xwe re yarî fiyete de bibe dikankî veke ji her însana xelas bibe ji malbatê tê xelas bibî got ez ê karibim vî barî rakim mi got tu karî mi got min rakirî hûn ê rakin mi rabû cil gişt top kir mi dayê got pedê min ana tune mi got tiştek nabe çû vekir ana tê dibe ez dunyayê de vî tiştî ji bîr nakim dibe temanî merheleyekî wer ez xelas bûme vî îşa zaten berêberê vê dikanê yüresel min dest pê kir Romasê Romas mehkî du meh berê min vekir pê wî re min vekir îna cil tune wana tiştek tune bû me dest bi vî xebatê kir û wî çaxê tam yanî wî îşa deng da wî çaxê tam hebûna wî yanî perî wî tam yanî destekek mezin bû şükür me qayb vekir